dutekanye bishyize kera abera baza mu Rwanda basanga ubumwe ruganje mu banyarwanda birabayobera kuko kwitwaza Imana batwinjirira batyo batangira kwigisha byinshi batagamije icyiza. Ubwo abari umwe bahinduka batatu, baturiye ab'amazuru manini w'umuhinzi ni umuhutu, naho uw'amazuru mato ndetse w'umutunzi ngo ni umutunzi, undi w'umubumbyi we ngo ni umutwe. Maze basiga u Rwanda rumeze rutyo barigendera. Ubwo inzangano zitangira ubwoba, Abatutsi barangwa babuzwa uburenganzira mu gihugu cyabo. Muri 59 Abatutsi baratwikirwa, baricwa, abandi barahunga. Muri 62 ndetse na 73 bibukwa. Urwango rukomeza guhemberwa n'ubuyobozi bwari intero ari ukwica Abatutsi. Ntibyatinze umunsi mubi uragera, umunsi utazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda. Itariki 7 Mata 1994, ubwo jenoside yatangiraga mu bice bitandukanye by'igihugu. Umututsi arahigwa, yicwa n'abazira ubusa, habe n'iyonka birababarira. Intego yabo kwari ukurimbura Umututsi wese. Gusa ya Mana y'u Rwanda ntiyarutereranye, yihagurukiriza intwari, inkotanyi zo kagwira. Bahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Imibiri y'abishwe irashyingurwa, ndetse ishyingurwa mu cyubahiro. Abakomeretse nabo baromorwa. Ntibyatinze ubutabera buraza, abakoze ibyaha barahanwa. Abandi basabana imbabazi, barababarirana, maze bongera kuba umwe nk'uko byahoze. Ubu imyaka 32 irashize, u Rwanda ruzunze kubera inkotanyi z'amarere zakotanye uko bikwiye. Ubu intero ni ndi umunyarwanda kuri twese. Twibuke twiyubaka.
bagora bishaka gutambamira urwo rukundo. murabe maso hatagira umwanzi ubaca mu cyanzu. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana. nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya. Wa mwanzi w'icyaha ujya urakurura mu cyaha. nzamukubitisha ni muremure. Mumure naratsinze nimwe ku rukundo. Yagira ikibakagawe. barakoze kubwo ubutumwa baduhaye.